by vek ule voin Fort Aizol Municipal Corporator swearing in a local zong te kan lo lo ma chewa bikin kan Chief Minister zaum tak ministers le MLA le voinia kan lak lut turte corporators te kan district magistrate Aizol in ot taking min nei pui don awangin na chunga lom thu kan soi boke corporators ron troi om tu te zong media ai o local te party atanga local te Aizol Municipal Corporation le UDN PA ka thop pui te po kan lo ma chewa meron tel pui awangin lom thu kan soi voina program kan man dan tur chu hetiang hi anianga ama sabera corporators te o taking kan nenga chumi zo mayor le deputy mayor thanna le out of secrecy lakna kan nei lenga mayor in chumi zo mayor in executive corporators ruat na le out of secrecy lakna kan nei lenga chuan kan hemi program chu kan zo ani menga program zo hian corporators santar ten photo session kan neyanga helama hen kan rom hana kan nau ten rom hana nga helaya minon telpui tu ten tha kan lak puinga chumi zo chuan inchung lama ei tur kan bot seya ei thau turin kan in som ani voina corporators kan lak lu tur te hi kan cher so gange what number 1 pu vanlal thiata ZPM what number 2 reserve seat PRL Moipui ZPM what number 3 pu vanlal faka ZPM what number 4 reserve P vanlal thiatrengi ZPM what number 5 reserve Dr. Lom Kimi Tauchong what number 6 pu H Lalem Tlonga ZPM what number 7 pu Zau Chuana ZPM what number 8 P Christina Rolo Pui Silo ZPM what number 9 P B Lalom Pui MNF what number 10 pu PB Lalom Zola ZPM what number 11 reserve P Helen Rol Chingi ZPM what number 12 reserve P C Vanlal Troy ZPM what number 13 Pu Vanlal Troya ZPM what number 14 Pu Roy Lalchiat Puya ZPM what number 15 Pu VL Zamloa ZPM what number 16 PR Lompui ZPM what number 12 reserve P Lalim Rodi Silo ZPM what number 18 Pu K Lalrodinga ZPM what number 19 Dr. Lalmal Som Haka INC Kachia Dik Emang Chu Min Lo Setiam Ula Tuna program Kantananga o taking Minlak Tir Turin Engineer Lalchiat Puya District Magistrate kaso mga ani loading chok sila adu ang anga hun mang turin kaso me Chairman kanome ama sign voina kan corporator thar lak lo tu te le voinia ron ron tu te le kan Chief Minister zaom takte kan Home Minister te kan ministers te le kan MOS te le MLA te le hemi function ron tel tura local com song te ama sain chi bai ka buk chewa kan siatla ang chawin sang ka zakwa som ko pani khan India Rural na pui Parliament chuan 74th Amendment of the Constitution of India kha an han siam ta chuta chuan 243 piwa tanga 243 ZQ khen khan municipality te din na kalphung ni phung te le thu nei na le mo phurna te ta lan ani heta yan TF anti functions
functionaries and funds ti te kha heng kan ti nagar panchayat nagar palika le nagar Municipal Corporation kan tiang chi te hian thunei na kha aron peta hei tun haya kan nei chuan ke ni hi aizol kha ama sa in council ani kan sia thewang khan sang hi pariata din ni in November ni thum sang hi som khan AMC councilor thanam hasaber nei ani avoi ni na November ni som ni paruk sang hi som ponga khan nei le ni in avoi thumna tan February ni som paruk sang hi som ni pakhan in than nei le ni in chumi zo chuan tun nai April ni som ni sang ni som ni paruk khan tuna 4th AMC kan suai tu te le corporator tu te than an lo ni ta ani kan sia thawangin kum sang ni som pakhat census khan Aizawl district hian mi nuai li zali le pakua kan cheng anga ngai ani chuta chuan Saitual district te an han indang ta chuta chuan Aizawl chuan chenom ram te le state te boy dewa wanga ron salut te anom dewa wangin pung deuh tura kan ngaya chumi mai ba ka chuan Aizawl khopui kha nuai thum kan pel to wang khan municipal council atang khan municipal corporation lang kai ta ani ti kha kan soi du ani tin kalphunga hian municipal corporation hian director mayor te elekani hian asan pa hian chief executive officer ani lo ni khachuan heta municipal commissioner ang khani china state danga phechuan assistant chief secretary hialte municipal commissioner hian an ruata Bombay Municipal Corporation te phechu kan state budget aya lian te po ni te po kha kan hanta lang long ni se kha district magistrate chung alom thu kan se kan MP za tak le minister lo thleng local te po kan lo lo ma chu o taking kan nei anga what wise in o taking hi kan nei me anga o taking min nei pui turin kan district magistrate kan som lenga loading chok se ni ka velama ti hian kan puan corporator te lo chho se heta hian o tan langa an sai nanga bukin na chuan what wise in kan nei donia ama sabera huwanal thieta Vanal Shiat hian Aizawl municipality corporator atana than kani angin India ram dan puilaka danin aphut anga rinom tat turle kakova mo phurna tla piang te rinom takalen chuak turin pathian mingin kain tiame PR lan moi pui Arlal moi pui hian Aizawl municipality corporator atana than kani angin India ram dan pui raka danin aphut anga rinom tak turle kan kawa mo phurna tla piang te rinom taka len chuak turin pathian mingin ka intiame
pu van lal faka Okay. Vanal Fakahian Aizol Municipality a Corporator Tana Than Kaniangin India Ram Dan Puilaka Danin Aput Anga Rinom Tlaturle Kakova Mo Putnatla Apiang Te Rinom Taka Lensuak Turin Patian Mingin Kaintiame pi van lal thiet hangi Okay. Vanlesia ringi hian Aizol Municipality a Corporator atana thlan kani angin India Ram Dan Puilaka Danina Phut anga rinom tlat turle kakova mo phurnatla apiang te rinom taka hlenchuak turin pathian mingin ka intiame Dr. Lalom kimin to chong Okay. Dr. Lalom Kimito Chong Hian Aizol Municipality a Corporator atana thlan kani angin India Ramadan Puilaka Danin Aphut anga rin tlat turle kakova mo phurnatla apiang te rin taka hlenchuak turin pathian mingin ka intiame pu es la rem klonga Okay. Islal rem tluanga hian Aizol Municipality Corporator atana thlan kaniangin India Ram Dan Puilaka Danina Phut angarin tlat turle kakova mo phurna tla piang terinom tak ka len suak turin pathian mingin kain tiame pu zo chona Okay. Zo chuan hian Aizol Municipality a Corporator tan than kani angin India Ram Dan Puilaka danin aphut angarin tlat turle kakova mo phurna tla piang terin taka hlen chuak turin pathian mingin ka intiame
P Christina ro lo pui sai lo Cái Christina Raulo Pui Sai Lo Hian Aizawl Municipality a Corporator Tana Thlan Kan Yangin India Dan Pui Laka Danina Phut Anga Rin Tlat Tur Le Kakawa Mo Phurna Tla Piang Te Rinom Taka Len Chuak Turin Pathian Mingin Kain Tiame rinom tlat tur le kakawa mo phurna tla apiang te rinom taka len chuak turin pathian mingin ka intiame pu PB la lom zo la cái PB la lom zo la hian Aizawl Municipality a Corporator atana thlan kani angin India ram dan pui laka danina phut anga rinom tlat tur le kakowa mo phurna tla piang te rinom taka hlen suak turin pathian mingin ka intiame P Helen rol chingi cái Helen Roll Singh hian Aizawl Municipality a Corporator atana thlan kan awang angin India ram dan pui laka danin aphut anga rin tlat tur le kakawa mo phurna tla apiang te rin taka len chuak turin pathian mingin ka intiame Si Vanal Shwai Hian Aizawl Municipality a Corporator atana thlan kani angin India ram dan pui laka danin aphuat anga rinom tlat tur le kakowa mo phurna tla piang te rinom taka hlen chuak turin pathian mingin ka intiame Vanal Shwai hian Aizawl Municipality a Corporator atana thlan kani angin India ram dan pui laka danin aphut anga rinom tlat tur le kakowa mo phurna tla apiang te rinom taka hlen chuak turin pathian mingin ka intiame pu roi la thiat puya cái Royal Shriat Puya Hian Aizawl Municipality a Corporator atana thlantin kani angin India ram dan pui laka danin aphut anga rinom tlat tur le kakowa mo phurna tla piang rinom taka hlen chuak turin pathian mingin ka intiame Vial jamla bahian Aizawl Municipality a Corporator atana thlan kani angin
India ram dan puilaka danin aphut angarin omtlat tur le kakova mo phurna tla piang tarin om takalen chuak turin pathian mengin kaitiame Arnal Ompui hian Aizawl Municipality a Corporator atana thlan kan angin India ram dan pui laka danin aphut anga rin om tlat tur le kakova mo phurna tla apiang te rin om takalen chuak turin pathian mingin ka intiame Rimradi Sailo hian Aizawl Municipality Corporator atana thlantin kani angin India ram dan pui laka danin aphut angarin om tlat tur le kakova mo phorna tla apiang te rin om taka len chuak turin pathian mingin ka intiame ke lo ro ding hian Aizawl Municipality a Corporator atana thlan kani angin India ram dan pui laka danin aphut anga rinom tlat tur le kakova mo phurna tla apiang te rinom taka len chuak turin pathian mingin kain tiame Dalmal somanga ka hian Aizawl Municipality Corporator atana thlantlin kani angin India ram dan puilaka danin aphut angin angarin omtlat tur le kakova mo phurna tla piang te rinom takalen chuak turin pathian mingin kain tiame Mayor Tanna kan nei anga chumi zo deputy mayor Tanna kan nei le don ne programming kai thoi turin district magistrate kan soma tuna chuan Mizoram Municipalities Act 2007 section number 16 subsection 1 in asayangin for tanin mayor turatana rodna henturin somju Chairman, kay Royal Puya, Court number 40, Corporator here. The Mizoram Municipalities Procedure and Conduct of Business Rules, Sami Pasari. Rule number Palina, clause number Patumlay na Soyangin. Puya and Ploa, Court number 6, Corporator here. Aizawl Municipal Corporation, Mayor Tan Proposa, Members of Zongte, Puy Turin, Kang Jiwani. Okay. Mizoram Municipalities Act 2007 section subsection 1 in Asoy Mizoram Municipalities Procedure and Conduct of Business Rules Sanghi Pasari Rule number Pali na clause Patumna le Pangana in Asoy Angin Royal Puya Corporator 1 number 14 le Puvanal Sheta Corporator 1 number 110 Aizawl Municipal Corporation Mayor Atana UH Lauren Tuanga Corporator 1 number 6 Anrod Nachupo Mania Mayor to Rodnat Danga Ulovangin the Mizoram Municipalities Procedure and Conduct of Business Rules Sanghi Pasari Rule number 4 clause 5 Inasoyangin West Lauren Tuanga Corporator 1 6 Mayor Atan Kantin Aniti Papuange Una yan Mayor Chutikan Kanti Ferdovangin Deputy Mayor to Flora Tangin Rodna Kasome
Rule number 4, clause number 3 in Asway angin PRL Opui ward number 16 Corporator hi Aizol Municipal Corporation Deputy Mayor atan proposa members of Songte in Pokui during kangin han Chewani. The Vanal Share Bengi ward number 4 in Robna Rontenka second 2 kan Omem. Chairman, the results on award number 7 Corporator here. The Mizoram Municipalities Procedure and Conduct of Business Rules 2007 Rule number 4 clause number 3 say angin PRL Opui ward number 16 Corporator hi Aizol Municipal Corporation Deputy Mayor atan anrot angkhan karon tlote. Ole PRL Opui Low Midang Deputy Mayor Turanga Ruatna Omem for Atangin. Aong Lawani Chuan the Mizoram Municipalities Act 2007 Section 16 Asokarukna Subsection 1 in Asway Angle Mizoram Municipalities Procedure and Conduct of Business Rules Sanghi Pasari Rule number Pali na Clause 2 le Clause 5 in Asoyangin Pivanal Siatengit Corporator Ward number 6 number 4 le Puzong Pana Corporator Ward number 7 10 Aizol Municipal Corporation Deputy Mayor Atan PRL Opui Corporator Ward number 16 Anron na chu Omani Deputy Mayor to Rodna Dang Taom Lo Vangin. The Mizoram Municipalities Procedure and Conduct of Business Rules Sanghi Pasari Rule number 4 Clause 5 in Asoyangin PRL Opui Corporator Ward number 16 He Deputy Mayor Tan Tantinani di Kapuange. Mayor le Deputy Mayor out taking kan nei leng halanga kan District Magistrate loading chuak le sela Mayor kan than tin tak po h laram tloa kan lo some I do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a mayor, except as may be required for the due discharge of my duties as such mayor. Deputy Mayor PRL Opui Arlal Ompui do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Deputy Mayor, except as my required for the due discharge of my duties as such Deputy Mayor.
kan last order of business kan nei tonga tuna kan mayor in executive corporators te ron nominate turin dai sa lo chole turin kan some The Mizoram Municipalities Amendment Act 2019, Section 14, Subsection 2 in Tunainamin Pekangin, at Nuet Arlan Tehi Aizol Municipal Corporation Executive Council Member Atan ka nominate. Pakhatna Christina Rulu Apui Silo, Corporator Ward number 8. Panina Valal Suaya, Corporator Ward number 13. Pathumna Valal Faka, Corporator Ward number 3. Palina Kela Rodinga, Corporator Ward number 18. Executive Council members tuna kan mayor in appointed out of secrecy en la lenga tuna kan lo ko so halang P Christina Rolo Apui Silo. I, Christina Raulo Apui Silo, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known me as Executive Corporator, except as may be required for the due discharge of my duties as such Executive Corporator. Po Vanel Troya. I, Vanal Shroya, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Executive Corporator, except as may be required for the due discharge of my duties as such Executive Corporator. Po Vanel Faka. I, Vanal Faka, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Executive Corporator, except as may be required for the due discharge of my duties as such Executive Corporator.
Okay la roding a I Kela Rodinga, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as executive corporator, except as may be required for the discharge of my duties as such executive corporator. Tikhan voi nia program chu kan ti tope thalang na kan ne nga members dile